Pa dobro, nemoj pokazivati, nemoj prekidati dok ne završim. Nećete nikad završiti. Hoću, završit ću. Evo, završi, ajde. Svaka informacija je točna, samo sekundu, ali moramo shvatiti da mi to, odnosno vi to, ste sada govorili publici koja ne zna nabrojati imena dva entiteta danas u Bosni i Hercegovini. Jesam li ja to govorio nepoznatim jezikom? Jesam ja ako Romano Volković uzeo riječnik? To je svaki čovjek razumije, nego ti sine hoćeš nešto pričati, aj ti sam priča, izvoli. Ne, ja za razliku od vas imam puno toga za reći o Bosni i Hercegovini. Vi imate puno. Vi pričate o Bosni. Inače, država velika ne postoji, država crna ne postoji. Postoji Velika Britanija, postoji Crna Gora, postoji Bosna i Hercegovina. Kakva? Koja je Bosna i Hercegovina? Aj mi kaži koji su povijesni tragovi Hercegovine, koji Bosne? Koja je poznatija, koja je ranije ušla u povijest? Bosna ili Hercegovina? Koja je poznatija? Otiđite vi u Novu Gvineju i pitajte... Nemam ja šta otići, ja živim ovdje, ja te ne govorim o Gvineji, ti si počeo pametati, da vidim koliko pameti imaš. Evo ovoliko da vam kažem, da u Novoj Gvineji nitko ne zna za Hrvatsku, a to ne znači da Hrvatska ne postoji. Isto tako nije... Gvinejci ne raspravljaju o stanju u Bosni i Hercegovini, nego de mi kaži kako se Hercegovina ta zvala prije toga i koliko je starija Hercegovina od Bosne u povijesti. Jer danas... Starija je 200 godina, zvala je se Zahumlja. Ja ovdje nisam došao. Nisi daleko od toga. Ovo je zgodno. Malo više nego 200 godina, ali o čemu se radi? Ja ovo nisam rekao slučajno. Ja sam ovo rekao radi toga što bošnjački nacionalizam kaže Hercegovina kao dio Bosne. Hercegovina je kao politički pojam postojala 30-ak i nešto godina, ne više. Ali humska zemlja je poznata od 920... Na onu napomenu za dva povjesničara, ovog Lučića i ovog Raspudića. Upravo ovo što je spomenuto, da oni odlično vladaju u zadnjih tih povješću 15 godina. Ja bih volio da oni dođu da se mi sučelimo. Ali oni su ti koji izbjegavaju sučeljavanje, što govori o njihovom znanju i njihovoj sigurnosti. Gospodine, malo razmislite. Prvo, Nino Raspudić nije povjesničar, on je profesor talijanske. Dozvolite da završim. Nino Raspudić je bio više puta na televiziji, suočavao se s ljudima nego što ste vi popili kavu na nekom mjestu, tako da ne možemo reći da on bježi od nečega. To su dva gospodina. Ivo Lučić bježi. To su dva gospodina kojima se vi možete diviti po pitanju Bosne i Hercegovine. U ovome ovdje, u Vučićevu tekstu, ima više pameti nego u svim javnim raspravama do sada. Pa koga volio, koga ne volio. Evo tu i velike simbolike. Kada je Herceg Bosna osnovana? Kojeg datuma? 18.11. u HNK se slavilo osnivanje Herceg Bosne dok je Vukovar krvavo padao. To puno govori, puno govori o tom. Da, dopustimo, to je tako. A ovi su apologeti tog promašenog sustava koji su onda poslije, a to je sve dio jedne šire konteksta geopolitike koju treba znati, koje ovo dvojicu pojma nemaju o pojmu i sustavno to izbjegavaju. Nek ste vi pametni. Tako je. Isti ti iz Herceg Bosne mladići su ginuli. Jesam, jer izričete laž. Ne znate ništa. Samo znate tu prekidati i... Tako je. Da, tako je. Znači, Franjo Tuđman, kad se pozivao na Huntingtona, nije se on to bez veze pozivao. Znači, to je bila... Sudio sporit, znači to je istina. Ma o tome treba pričati, Markane moj, ta tvoja priča, samo ti vesno. Gospodin Knezović, on mene poziva ovdje, što ja znam, što ja ne znam i tako dalje. Moramo se držati replika malo, ne može stalno jednim drugim opadati riječ. Gospodin Knezović, samo da objasnim simboliku grada Vukovara i osnivanja Hrvatske republike, odnosno Hrvatske zajednice Herceg. Vrlo jasno. Jasno je onima koji imaju mozak. Dakle, o čemu se radi? Malo pristoje samo da čovjeku dovrši. Radi se o tom da je jako puno Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz Posavine, iz Srednje Bosne, iz Hercegovine poginulo u Vukovaru. Poginuli su zato jer su se borili za svoju naciju, a za borbu, za spašavanje te nacije u jednoj Bosni i Hercegovini jedini alat je bilo osnivanje Hrvatske zajednice, kasnije Hrvatske republike Herceg Bosne. I sad ću vam reći zašto. Zato jer nije moj otac išao u rat sa iskaznicom vojnom Hrvatske zajednice Herceg Bosne zato što je on želio rat, nego zato jer ga je neko napadao. 15 kilometara... Ja to ne znam, je li tako? Ne, ali vi se čudite što se osniva nešto što će nas braniti. Ja to samo ustanovljujem... Nisi bio u ratu. Nisi bio u ratu. Pa li te sprdaju u novinama da nisi bio, da si kupio uniformu i da si čekao da te pozovu i nikada niko nije pozvao. Pa to je isti. Ti to vjeruješ novinama? Kako ne vjerujem? Vjerujem da nisi bio u ratu. Vjeruješ novinama? Vjerujem da nisi bio u ratu. Sad se kuna, možete... Ja moj ratni put i moji samo suborci mogu... Gospodin Knezović, možete samo nastaviti do kraja. I ne dovodi ovo više u emisiju ako nemaš pametna čovjeka. Evo, prekinut ćemo malo zbog reklamnih poruka, pa ćemo se vratiti. Šta je meni?
A ti Zagreb, Gospodine Knezović, kakva je situacija u federaciji? Još gora, zato jer nas puštaju, ovo je jako teško i ovo je istina što je gospodin rekao. Samo bi još jednu opasku želio dodati. Slažem se da gospodin Dodik, kao ni jedan drugi političar u Bosni i Hercegovini istaknuti, nije idealan. Pogotovo nije idealan za hrvatski narod, čovjek je Srbin, bori se za srpski interes. Ali je važno znati da ljudi nekada žele istjerati lisicu, pa izađe medvjed. Isto tako se može dogoditi u Republici Srpskoj. Ako se skloni SNSD, ja ne kažem da treba ostati, meni je svejedno. Ali, ako Milorad Dodik ode, dolaze... Meni je svejedno, bolji je najmanje loši. Da, naravno, ali dolaze ljudi iz stranke koja se zove SDS. Tu stranku je osnovao pravomoćno osuđeni genocidaš i ratni zločinac Radovan Karadžić. Znači, u Hrvatskoj me smeta. Kad vidim da se javljaju ogromne tenzije prema Dodiku, Dodik svima smeta, Dodik je loš, u redu, ali što je alternativa? Jer što ćemo dobiti? Tako da slažem se da je to problem. S druge strane, u federaciji se događa ista stvar, prije svega u srednjoj Bosni. Ja dolazim iz Hercegovine, dolje sam odrastao. To je prekrasan kraj u kojem se nikad nije živjelo lako i ne živi se ni danas, ali najteže je Hrvatima u srednjoj Bosni. Zato jer su oni puno više diskriminirani, majorizirani, ekonomski ugroženi. Evo, konkretno pitanje od jednog gledatelja. Kako bi prošla srednja Bosna u slučaju etnoteritorializacije, pošto nije naslonjena na Hrvatsku? Prošla bi dobro ako bi išli raditi treći entitet. Ja nikada nisam želio, nikada neću podržavati pojam etnoteritorializacija, jer to ne bi bila etnoteritorializacija. U prvom ili trećem entitetu, kako god ga zvali, bili bi i Bošnjaci, kao što bi u, ne znam, drugom i prvom bili Hrvati, Srbi i tako dalje. Znači, nijedan entitet ne bi bio etnički čist. Ono što je važno, i to javnost mora shvatiti, da meni kao Hrvatu iz Posušja puno manje treba treći entitet nego nekom Hrvatu koji je u jajcu. Zato jer ja nisam ugrožen ni demografski, ni materijalno, ni na bilo koji drugi način od Bošnjaka ili od bilo koga drugoga. Treći entitet, ako oni ljudi koji govore u redu, ne treba nam treći entitet zato jer će tad neki Hrvati eventualno u Posavini ostati izvan njega. Postavljam pitanje, samo sekundu, je li to znači da 90. nije trebalo krenuti u proces stvaranja Hrvatske države? Jer što je tad bilo s Hrvatima u Boki Kotorskoj, u Vojvodini, pa i u Bosni? Znači, ako mi prisvojimo tu matricu i govorimo u redu svi Hrvati u jednom entitetu, onda moram reći da me to jako podsjeća na onu srpsku tezu, svi Srbi u istoj državi. To nikada neće biti. A ako smo mi racionalan narod, pa je li logičnije da imamo nešto, taj entitet koji može biti političko tijelo, koji će na kraju krajeva pomoći vama u Republici Srpskoj, jer će reći u redu, mi ćemo tretirati Srbe u našem entitetu na način na koji vi tretirate Hrvate u Republici Srpskoj. A ovako nemamo ni oružje za pregovaranje, o tom se radi. Tako je, Knezović, ovo Evo, nije tako. Gospodin Francisković, to bi imala smisla. Ljudi, samo trebaju slušati ovakve stvari. Zašto? Ne zato jer mi se sviđaju, dapače, nego zato jer mi se ne sviđa, ali su istina. To je stvarnost federacije. Stvarnost je da moj proračunski novac krade Sarajevo danas, a ne Banja Luka. Stvarnost je da mene kao Hrvata preglasavaju u Sarajevu i u federaciji, ne u Banja Luci. Stvarnost je da ja kao Hrvat ili bilo koji drugi politički Hrvat ne može doći u Sarajevo na televiziju i govoriti svoj politički stav, a koliko god apsurdno bilo i uistinu je apsurdno, može doći na RTRS i bude često. Evo, nadovezat ću se na pitanje sa referendumskim pitanjem, treba li BiH treći entitet, da ili ne? I pitaću vas, evo, da se nadovežete, što bi značio treći entitet konkretno? Treći entitet bi bio jedan entitet sa teritorijalnim diskontinuitetom. To ne znači da bi taj entitet, mi sad govorimo o ideji koja je prihvaćena u javnosti normativno, to ne znači da bi taj entitet bio cjelovit. Taj entitet bi recimo obuhvaćao i Žepče kao hrvatsko mjesto i druga mjesta gdje žive Hrvati većinski. To je super Bosni i Hercegovini zato jer ima garanciju da se taj entitet danas ili sutra neće pokušati odcijepiti. Taj entitet bi značio da se novci, znate kako ste imali u Hrvatskoj, Hrvatima hrvatske devize, Hrvatima hrvatski novac, upravo ono što je Beograd radio u Jugoslaviji, danas Sarajevo radi u Bosni i Hercegovini. Nama treba prije svega ekonomski nam treba entitet, da dobijemo svoje novce, da dobijemo svoje škole, obrazovanje i tako dalje, a naravno kasnije i kulturološki, jer ne zaboravimo, možemo mi se pretvarati da ne postoji u Bosni i Hercegovini. Nacionalizam postoje sva tri, postoji hrvatski, bošnjački i srpski i razbijaju se na katedrali u Sarajevu, ne znam, jednom tjedno zvona, pale se hrvatske zastave, slavi se kad Hrvatska izgubi.
Da je samo to problem, a nije samo to, da je samo to problem, ja se imam pravo osjećati ugroženo i želiti svoj entitet. A milijun ih je još, o tom se radi. I ova politika tog trećeg entiteta potpuno besmislena, znači ništa nećemo s time dobiti, ništa. Znači trebamo spasiti narod, ovako smo svi gubimo, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, svi gube na ovaj način. Ćemo dobiti kakvu Bosnu i Hercegovinu, islamsku državu? Šta želite od Bosne i Hercegovine? Kako je ustrojiti? Ajde bolji prijedlog jedan, da vidimo vaš pamet. Da vidite moju pamet. Da ste malo čitali moje knjige, onda bi malo više znali. Gospodin Guberac, ono što vas želim. Da sad opet ne ulazimo. Pa dopustite da odgovorim. Tu međusobne svađe. Dopustite da odgovorim. Apsolutno mogu polaviti. Entitet donosi pad Posavine za vijeke vjekova ako se ovo stanje ovako zadrži i dalje. Jer ja se nadam da Republika Srpska će past kad tad. Mogu li samo jednu rečenicu, molim vas? Razumijem vas kao čovjeka da se ne bojite muslimana i mudžahedina. Zato jer se svatko boji one zmije koja ga je ugrizla. A sad ću vam reći činjenicu. Danas sam sjedio s djevojkom u Zagrebu na kavi. Njoj su mudžahedini poklali, ne ubili, poklali pola rodbine u srednjoj Bosni, nedaleko od Travnika. Znači, to je istina. Ovo što je rekao gospodin Prkačin je istina i puno više, zato jer je u Bosni i Hercegovini bilo ni manje ni više nego 17 terorističkih napada u proteklih 20 godina od rata. Vi se ne morate toga bojati, zato jer vi možda u svom selu ili mjestu to nemate. Ali treba vidjeti što je u Bugojnu kad vam dođe susjed i zakolje vas na Badnju večer jer ste hrvatski povratnici. Oni su se, možda se ni oni nisu bojali pa im to koji je vaš stav, evo, spomenuo sam malo prije, Herceg-Bosanska šestorka, koje je vaše mišljenje? Mislim, evo tu ću kratko pa da gospodin Prkačin nastavi, mislim da je to 6 heroja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao i cjelokupno. Mislim da su to ljudi kojima se ovaj najsramotniji haški proces u povijesti traje 13 godina. Oni su tamo, stalno se presude odgađaju, dokazi su evidentni da nije bilo udruženog zločinačkog pothvata, da pače čak je u izdvojenom mišljenju sudac Antoneti koji je bio predsjedatelj suda, odnosno sudskog vijeća u nepravomoćnoj presudi rekao kako je HVO i HRHB, kako su ustanovljeni kako bi obranili hrvatski narod, ne kako bi nekog napali. Nadam se kako će ovaj put Haški sud presuditi drugačije, a mislim, samo ću još to reći, da svaki od njih šestorice treba imati barem po 2 ulice u Republici Hrvatskoj. Nakon što je Prkačin gospodin završio, zaboravio sam reći zašto je važna ova presuda za Hrvatsku. Mislim na slučaj Prlić i ostali, odnosno Herceg-Bosansku šestorku. Zato jer ako se ova presuda potvrdi, Republika Hrvatska ne da će izgubiti ono što je dobila oslobađanjem Gotovine i Markača, nego će stvar biti još gora. O čemu se radi? U nepravomoćnoj prvostupanjskoj presudi stoji kako je na čelu s Franjom Tuđmanom, Gojkom Šuškom i tako dalje, cilj uspostavljanja HVO-a i Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, pazite sad ovo, bilo stvaranje velike Hrvatske. Tu je stavljena točka, to je u nepravomoćnoj optužnici zbog koje su na 111 godina osuđena šestorica Hrvata. Ako se to potvrdi, onda mi imamo Republiku Hrvatsku koja je radila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, što je naravno smiješno, pritom želeći stvoriti veliku Hrvatsku, što je još smiješnije. O tom se radi i zato hrvatska javnost mora pratiti i trebala bi se bolje uputiti u ovaj slučaj. Čak ti kao osoba iz medija to moraš zanemariti, iako je to sigurno krucijalna stvar. Ali je činjenica sljedeće da je to nepošteno. Ja bi i sa istim žarom branio Bošnjake da je njima učinjena nepravda kao što je učinjena Hrvatima. Na isti način je treba odgovarati Sefer Halilović, na isti način je trebalo 7 bošnjačkih generala odgovarati, oni teferiče, a naši isti jedni i drugi. Procese koji njima odgovaraju. I zato sada ide Krstičević u Izrael, nama oni kao prije. Do kraja, pa evo, pitam vas za položaj Hercegovaca u hrvatskom političkom životu u Hrvatskoj. Pa ja inače ne volim govoriti o položaju Hercegovaca u Hrvatskoj, ni Bosanaca u Hrvatskoj. Eventualno mogu govoriti o položaju Hrvata iz Bosne i Hercegovine, jer su oni za mene jedno političko tijelo, bilo u Posavini, Srednjoj Bosni ili Hercegovini. Mislim da je položaj Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj isti kao i bilo kojeg drugog naroda koji se ostvari. Svako danas ima mogućnosti, ne vidim nikakvu diskriminaciju. Mislim da je ta tema dosta ispotencirana. Ono što mi se ne sviđa je odnos prema ne Hrvatima iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, nego odnos prema Bosni i Hercegovini iz Hrvatske, bilo to deklarativno iz medija, bilo to
od persona privatnih osoba, a najviše... Nekako se čini da vlasti zapravo sa cijelom, ne samo, sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, odnosno Hrvatima, igraju ovako ping-pong, jedna vlast malo pomogne, druga se povuče, treća opere ruke. Dakle, ovako prilično inkonzistentna nacionalna strategija prema državi sa praktički najvećom dijasporom. Jednostavan je tu odgovor. To je zato jer je Bosnu i Hercegovinu jako teško razumjeti. Ljudi koji se žele baviti Bosnom i Hercegovinom moraju uzeti neke od ovih dokumenata, knjiga, brojeva, vidjeti što se događa, a ne sve svoditi na neke teorije zavjere da nama Mossad, CIA i Trump šalju. Teorije zavjere, je li tako? To su teorije zavjere. Evo, konkretne činjenice završavati emisiju sa... Nisam vas prekidao. Da, jeste, prekidali ste me itekako. Šalim se, gospodine. Naravno da sam vas prekidao i drugi ću put, nego samo da nastavim. Onda zašto sad lažete? Znači izmišljate, pa onda se vadite iz tog izmišljanja. Hvaćeni ste u laži. Teorija zavjere. Važno mi je samo da Hrvatska krene u razumijevanje Bosne i Hercegovine, prije svega zbog Hrvata u Srednjoj Bosni i Posavini, kojima je najteže na kraju krajeva i u Hercegovini, a neće Hrvatska razumjeti ništa dok se ne krene zanimati, dok na hrvatskim sveučilištima se ne uči ništa o Bosni i Hercegovini, dok udžbeniku iz povijesti, ne znam, za srednju školu, gimnaziju ili bilo koju drugu nema ništa o Bosni i Hercegovini i jednostavno to postaju dvije stvarnosti, ako je Bosna i Hercegovina država u kojoj živi pola milijuna, ne Hrvata, već građana Republike Hrvatske, koji su ujedno i Hrvati i zato je to važno. Evo, ovime završava. Gospodin Knezović, slična situacija je u Hercegovini ili je drugačija? Zapravo u cijeloj Bosni i Hercegovini je situacija ista sa legitimnim i legalnim, hvala Bogu, političkim predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali ne hvala Bogu, nego nažalost ti legalni i legitimni politički predstavnici svakako 4 godine spavaju zimski san ili u najgorem slučaju 3 godine, godinu dana prije novih izbora se probude. Samo bih želio upozoriti i reći jednu stvar koju mi je teško reći, ali mislim da je ona nažalost istinita. Neće se Hrvati vratiti u Republiku Srpsku, ne zato jer ne žele, nego neće se ni Srbin koji je 90 i neke godine otišao iz Banja Luke. Jako teško da će se sada vratiti. Ja razumijem potrebu da oni Hrvati koji žele se vratiti u Republiku Srpsku imaju institucionalnu pomoć i hrvatskih političara i srpskih ili bošnjačkih, ako se recimo žele vratiti u neki kraj u Srednjoj Bosni gdje su Bošnjaci većina, ali vrijeme je da napokon prihvatimo da je u Republici Srpskoj bilo više od 200.000 Hrvata, da ih je danas 11.000. Treba se brinuti za 11.000 Hrvata koji su tamo. Ako budemo govorili godinama onima koji su otišli i za koje mi pretpostavljamo kako bi se mogli vratiti, mislim da neće dobro završiti, budući da imamo 400.000 Hrvata u federaciji koji sad kontinuirano iseljavaju, a mi ne govorimo uopće o tom iseljavanju, govorimo o onom koje se već dogodilo. Mislim da je to tužno, ali svakako to što ste vi rekli je istina i mislim da ste u pravu. Vašu rečenicu svaku potpisujem, ali samo mislim da treba napraviti odmak od nekih političkih iluzija, jer se one nerijetko... Vidite, ja sam se javio, ako mogu da kažem.